O fi zalikum, i u tome, i to vam je, u tome, u čemu? U tome vam je bilo veliko iskušenje. U čemu je bilo veliko iskušenje? Razilaze se učenjaci. Jedni kažu u tome vam je bilo veliko iskušenje u smislu u tome, to jeste u tome što ste bili kažnjavani. Da su ubijali mušku vam djecu. A drugi kažu učenjaci ne, u tome vam je iskušenje, u tome što vas je izbavio. Kako može biti iskušenje što vas je izbavio? Iskušenje lijepo. Jer iskušenje, braćo, može biti ružno i može biti šta? Može biti lijepo. Lijublijel mu'minine minhu bela'en hasana, da bi vjernike iskušao na lijep način. Uzvišen Allah to spominje u suri Al-Anfal. Da bi iskušao iskušenje. Ashabi kažu, bili smo iskušani nedaćama i siromaštvom, pa smo se strpili, a kada je došlo blagostanje i bogatstvo, kaže, nismo se strpili. Pa čovjek ponekad živi u nedaći i kaže Allahu dragi i onda mu se otvori i u nedaći je bio, znao je za predavanje. Imao je jednu halku ili učenja Kur'ana ili predavanja, nije bitno čega i nije to ostavljao. Nije bilo tog biznisa i nije bilo tih gostiju i nije bilo tog puta i način to ostavi. I onda mu se otvori dunjalu. Kaže, otvorilo se sa sviju strana, sipa. Jeste sipa, ali ima kod tebe jedna rupa. Kroz tu rupu sve izlazi, ali ti ne vidiš te rupe. Ti samo vidiš odakle dolazi. Samo vidiš ulaz, a izlaz ne vidiš zato što ne okreneš se iza sebe. Pa si iskušan, bolje bi ti bilo s ostao u stanju kakvom jesi. I koliko je ljudi bilo godinu, 2, 3, 5 u halkama i nakon toga ga nigdje više nema. Nestao. Izgubio si šta god da si zaradio. Jer ništa ne može biti vrijedno kao kaže Allah i kaže poslanik i kažu ashabi. Ne može ništa biti vrijedno kao to. Iako čovjek treba da razmišlja o svome dunjaluku i da brine i da bude jak, ništa nije problematično. I da ima, ali nemoj da to nužno mora ići na uštrb, znači tvoje vjere, tvoga dina i tvoje bogobojaznosti.